Ovdje smo mi na početnoj stanici, dakle u centru naselja, odavde se kreće gondolom, dolazi se do međustanice kod Ribničkog jezera, negdje na polovini trase i ova najduža gondola panoramska na svijetu i takve vrste, dakle jednolinijska, završava se na vrhu Tornik, tako da ova gondola ima 3 stanice i 36 stubova. Privodi se kraju podizanje sajle na posljednjem delu trase, a od međustanice do početne čekat će neke malo lepše dane u januaru, tako da već početkom sljedeće godine moći ćemo da se vozimo gondolom. Inače, predviđeno je da gondola ima 55 kabina, a u svako od njih moći će da se smesti po 10 skijaša i turista. Panoramska vožnja u jednom pravcu trajaće oko 25 minuta i za 1 sat moći će da se preveze 600 putnika. S obzirom da izgradnja gondola još uvek traje, primetili smo da i samo uređenje oko gondole još uvek nije završeno, nemamo parkinge, toalete. Kakva je situacija sa tim? Šta turisti mogu da očekuju kada gondola počne da radi? U pravu ste, tako je sada, ali svakako našim planom detaljne regulacije mi smo definisali da će se urediti prostor i na početnoj, na među i na posljednjoj stanici. Ovdje svakako na početnoj stanici je planirana izgradnja upravne zgrade gdje će da budu svi sadržaji vezano za turiste, sve što njima treba, prodaja karata, naravno toaleti, ugostiteljski objekti, ali sigurno da u nekom narednom periodu mi očekujemo da se uradi javna garaža u narednih godinu ili 2 dana, jer to je definisano našom planskom dokumentacijom koja će biti za korisnike gondole i za sve ostale turiste koji dolaze na Zlatibor.